Gisagara bane bari mu gitifu w'umurenge batawe muri yombi kubera ruswa. Polisi ikorera mu karere ka Gisagara yataye muri yombi abantu bane barimo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Momba mu karere ka Gisagara bakekwaho ruswa. Byabaye kuri wa 27 Ugushyingo 2025 aho abantu bane barimo abaturage batatu n'umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Mamba batawe muri yombi bakekwaho icyaha cya ruswa. Amakuru avuga ko uyu muyobozi yafatiwe mu cyuho yakira ibihumbi 200 by'amanyarwanda yarahawe n'umuturage wenga inzoga bitemewe, bigizwemo uruhare n'inzego z'umutekano ku bufatanye n'umuturage watanze amakuru, aho bivugwa ko ngo yari yarabigize akamenyero. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CPA Kamanzi Hassan yabwiye Igihe ko aba bantu bane bafashwe by'umwihariko bikozwe na polisi ifatanyije n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ati bakekwaho icyaha cya ruswa, ubu tuvugana bafungiye kuri polisi sitasiyo ya Ndora, naho RIB yatangiye iperereza. Itegeko rihana icyaha cya ruswa ryo muri 2018 mu ngingo ya 4 iteganya ko gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke iyo umuntu abihanijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kugera kuri 7 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yakiriye cyangwa se yahawe. Ayo niyo makuru twari tubafitiye, nge twabanye ndi Isa. Kora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi.